Good morning. Ngasi se irai numit ko irai numit ki card ki message yenga se ko irai numit ahan bada irai gi number hairaga di number 71 lere aduga kaladana sky blue gumba kai gumba do minus shena bi bai ko aduga amana tak thung bada koina hapa ya ba se irai numit ne gi katang hapiyo ko maming yo ne gi katang hapa adu dum taw bai ko ado Friday hairaga di Friday se koina taw bai ba se kai no hairaga di ko gi relationship ki kai gi manifestations gumba kai gumba taw bai ko relationship ki manifestations gumba taw bi bai irai numit se ko aduga irai numit se koina no mo gi ne so haidi koina iru jaba matam se da laina ko haidi koina kenu ma add to basu yai ko ngasai cha ba thak pada dumaina add to bani iru jaba matam da koina irai kana haida je rose water gumba kai gumba haidi mung manung oiro na traga relationship yam phana bai jama ka adu do ma taw bi bai ko rose water gumba kai gumba dumaina iru jaba da hapa hai tara ko haidi amukka hena love and relation strong oina bagi da makta ko adu ma lere ko adu silere ko card se ohum katang thok charage ko card number 1 card number 2 then card number 3 ko ahan ba ani shuba ohum suba ko ahan ba khat ba yenga se ko ahan ba khat ba card ngai gi oina kari message la ke have the first card ki sida lai se ko hai tare ko nungti khudingi hai tare ko nungti khudingi anoba numit ne anoba start ne ngasi ju leina ko ngarang ya gi de na khala so ngasi di yani da hai bagi admai tawraga hai tare ko every day hai tare new beginning ni new chapter ne hai na khallaga admai na tawraga thabak hobiyo ko se number 1 khan mangai gi na hairaga di ko number 2 khan bangai gi oina hai tare ko silai na ko hadi paisa ka tang nan hadi life se na traga kai no ja hada paisa ka tang nan ne hai nungai ni hai na jo khan bi ganu ko silai je ko hadi paisa lai raga hadi yamna nungai ni du na da ni hai na khan da ba hadi isha gi oi ba hai tar ko wakhan nungai na lai ba su tamon hai di ba si da lai jo wakhan nungai na nungai ba hai di nungai ba atai atai jo thiyo ba samna hai da paisa lai te ko te hai ba katang gi wana ta ba da ai gi angang lai ri ai gi angang se yam phai ko le ai gi yum ma kari ma lai ri hai tar ko adu da pen tho on nungai na lai ba hai tar ni pije ma ka mangwan da phama ga ni na ta na phama lai sem ka relax oiraga adu ni ko silai se ko number 2 khan bangai gi na haraga di ko number 3 gi oina hai tar ko migi mateng tau ko migi mateng tau aingonda so dum hai tar aingonda sum kana badum lak pado hai di mingonda aina help tau matam da mingonda phajana treat tau matam da mi na su atopa na su aingonda phajana keno gumba tau birak pa hai tar ko mateng gumba kai gumba tau birak pa dumai tar sis na koi card message le ko timing se pung 3 ga minute yankai ma thoi dagi na pung 8 ga minute fu phau le ko adagi mu 13 ga minute 13 na 12 ga minute yankai umdoi phau le ko adagi pung 3 ga minute 6 na 5 ga minute nifu umdoi phau le aduga nungdangi na 9 makhai dagi na 8 ga minute yankai umdoi phau ma le ko aduga atheng ba hingi na 13 ga minute 13 dagi na pung 3 ga minute 19 phau le ko si nongalam dai gi ne 3 ga minute 19 hai se ko ado sida leire akoi gi ngasi gi oina daily card message ko hadi daily card message hadi set kadaba machu colors adagi numbers ke galena am am da share to zere ko thank you